Kedam tang aruni phaing koi rapli bhom kuru arni Pakistan adet koi ta hawar train a horalong kang tang rak Kangbop Ajok bangin koi rapli ati malong amat Apran dam juilu Lapen bang hok kep a hiring tang rak areng a huso nang lo Kedam tangaru in koirapli arni Pakistan adet Balochistan province hawar armu okso phan ki pon bom ihum a train chaman phatak railway station ke lipo pohut aja kong ke thea bom ki Kangbop tun khuna jok bang koirapli atum Apran dam nang koklo Lapen bang hokke baran Areng hu sodunang lo usi authorities ahin pen pangdak pon Goita railway along Kangbop ahud railway track henupon etlo Lapen railway track are along ke pasang prong ang bongpen hum ke pagari bang ke henudun etlo puta raikom saiki ahin pen pangdakpon Kangbop ahir kang tang rakajok te bokterai ke doahem khiriki a glass a mukha inghang dun etlo Lapen bang sohut Areng ki sudun atum setami dolo Areng ki so tumapan misten pen sikilang ponjia pan te bokhet sikilang a hemalong si palidam lo AFP pen ki pachini pon atengke koita along bom Kangbop ahut Apran Kedam jui bangin koi rapo ang bong pen armu ok soklem bang atum ta do putang pachini pon Kangbop phun a train 8 holiday po ahut armu okso klembang Lapen ahem tunatuma phan koita pen Peshawar Kedam bom ahut si lapuson ki sung phonang lo ki sung ki phod di malong raikom sai ki pen danglok relief team atum palidam si ki ritar lip asai deng bom lo Lapen bang so train Kangbop aputhak ki tar lip asai deng bom lo pusi pachini pon 2 News Report KTV News